Tinggal mana tu Pak? Apa lagi teman nama tujuh? Oh, nama di boleh. Oh. Papa. Di sini ya. Hujan. Masuk, Pengelina, lah kota Pengelina. Siluan nama Malina. Lah kota Pengelina. Wei. Kalau kita ke Sabina. Pengelina. Wei, sekarang pada tengah. Pada tengah. Wei, Pengelina. Kapan? Yang kate siap-siap. Sino na lajo na tumatumon, lajo na tumatumon ni bidang. Ni bidang mo ni bidang bay ni bintu silo na. Kali 1 2. Oke. Oke, makanya. Silo na jona injo. Ni bidang sumak ni bidang. Terakhir betul ya. Silo na. Ayo, Itu siluan apa Indo? yo, silo na. Oh, yo. Itu silo na yo. Silo na sampu bilon na. Woi, Martin, pertama. Sa bago ara kanang ito na tayo dito. Yan ang ipo ko may nagkato tayo. Ya mau pasang guys. Oke, Om. Yo. Wih, sampun na tama po niya. 1 2. Masih ada itu. Tama pa biar. Nala. Iya. Nala nasangnya. Batu ner sampai. Oke, berterima kasih. 1 2. Masih. Nala. 1 2. Cepat. 1 2. Oke. Oke baik. Oke, ya. Bocor taruh meter terpal guys. Tiga nang limbat. Kita majelis gereja ya. Masa kita majelis letak di foto? Oh iya. Ini kau ni. Kan nama mati. Kalau itu kecamatan Kulo. Kecamatan Kulo. Oke, kerja itu be. 1 2. Lagi 1 2. Oke. Nama gua mati. Itu mati sarung kami. Kalau itu sarung letak ni. Tame. Oh. Ya tu kamu ketomate tayo na mo. Hindi mo to sarong eh. Yan kasi tinawag ko sa mayang buta kay. Sangat misungkul to, dahil sa tinapa mo.
Lendo. Tabe. Bali Bapong. Tapos samayang mo. Bapak mo ko nila pindiki patibeta para sambayan. Pamanin ka dito tumatira ng noto. Tabe ta. Para kung soranasan. Masih berkoran mo kita tumatun ka. Dinaw pa katulungan kita kita kampo puso ito katawan. Mga nolo kita tumampa. Ini bukan soranasan mo tuang situang tukang penawa. Kiero na upuan hindi tumatun ki. Lamale matang do komisa lapantang tutok ang upuan. Lamale mo lagi palumpun ni batang arabu ko na. Lagotuin naman ka di papatantu lana yung tayan ni tukang malimpang mo ng suli. Pamatutok ang soranasan na tiramale. La umpalumpun ni batang arabu ko na pa ang kisitoyamen do huminto nakakadagyan sa kasandangan. Ang kitong marampang ang soranasan. Lan pungki po Yesu juru salamati diampo sambayan. Amin. Tadi yang tu lajan kadoro yang tu kamalina dan yang tu ton itu do, betul tonnya do. Ya, kalangan do to. Jadi yang naman kado to sila ko minum kasi bantu-bantu lang nang kay teman tua bayi ni solamani. Iya, cocok tuh ya. Mangalina mo sa ito yung tungtong. No. Tadi di bukan di terpal do. Bukan di terpal do. Kamera man, ang bawang. Hindi po na tukutukunan na ba? Piyanan di. Payong ninyo. Siya na runalo. Ay, turusin na lang ako. Tamay tinip yan gawin natin yun eh. Pera pa jolin na. Pinatula. Kabel, oi. Baru kung susok pa tira. Bisa kira-kira sumpayaman. Ya, doon tututuan to. Tidak kembali. Ini kapan kita janji? Ya. Ya, kami juga bisa bilang katu tututuan ini lagi. Ya. Kalau kamu kita boleh. Ya. Pasti
pas-pasan ya mo. Ya. Alis sekali. Yo, ya betul betul. Ya kita tempat ini kita bisa kata pela-pela itu. Yo. Jalan lagi saja. Jalan kan? Iya. Si Baimel begini tuh deh. Amang, mau ke naik motor? Rampusan bakal. Rampusan bro tentu teman-teman. Ya si Baimel ngomongnya si Baimel. Weh, nambel ito yakin na tu. Taan mo. Si Baimel. Paturun nih. Ya, oke. Nah, dapat di semua. Nah, itu di rumah apa? Apa itu? Tadi itu Alen, Bapak mau misul ya? Jodoh Tuhan ya. Tadi. Bapak itu Alen. Weh, betul. Apa? Tama turo. Wah, nolak. Ini kayak kita mau video oper ya? Weh, mana yoto tu? Mana yoto? Bersetas dia.
share ko bro. Uy, puro mo ito, tripod to. Ba't tinggalali lang ko mo eh. Mana bapak ka? Dito na dulu. Ayo ke bos. Hah? Yuk. Hati-hati kau ada turun deh. Licin. Kita nggak ikut kah? Mobil. Bisa kita. Oh iya, titip. Tinggal biar dulu bawa. Hah? Atau masih masuk dalam tas. Masih dulu. Nanti hujan. Nanti kejap ke bawah. Weh, kami Pak Pemirsa. Weh, Pak Pemirsa. Weh. Weh. Weh, Pak Pemirsa. Weh pemirsa, kami naik dulu pemirsa. Kami naik dulu pemirsa. Oke. Nah. Oke baik. Oke. Woi. Hati-hati. Pelan-pelan guys. Oke. Pelan-pelan guys. Kami pergi Makumur dulu guys. Iya guys. Oke. Iya. Oke pemirsa. Oke pemirsa. Lalu guys. Lalon malelo. Lagi malelo ini guys. Numpang itu jenazah ada dua. Ntar kan kami siapa tane? Beda. Oh. Pelan-pelan pemirsa. Iya, entertainment kami bosku. Jangan sampai. Oke. Oke baik. Iya. Iya. Lori. Hindi, pemirsa. Alay. Mali lang ditari. Mati mo ako. Apa ya? Matumba sih. Oh, natampi magi kepala le. Yo. Ake mo. Bisa pa kepala na bisa. Matumba rin. Berhenti ke mereka? Bagaimana pemirsa? Oke pemirsa, kami pergi Makumur guys. Iya. Kita hujan-hujan ini guys. Oh. Weh, urang kasihan. Jalan. Iya. Ani merah ini bos. Ya guys. Iya.
Tinimbul na ako ito kay ano, yung. Uy, kadang lingkungan na ako ito. Masalah kita terlalu apa ya? Susi tepe Mirsa. Iya, mau bebas. Lamalik ka makaburu te. Nanti payapaya kandoto. Iya, komentar. Sama ay extremely tilalan. Iya. Tirtu to jong eh. Ekstrim na talaga laro ko guys. Eh guys. Lagi patirang kami para guys. Oh. Berat tara. Aman dito. Aman dari bos. Oke. Kakilala po kanda ko kaming kalak ya. Kita ampe manina. Hindi para lasilen nali. Tana ale maputa langsung le. Persempitan di bawah ini guys ya. Terjadi persempitan di bawah. Aduh, baru kot batu lepas itu bahaya deh. Militer kayak jaringan roket ya. Jadi 3 jenazah sekaligus dimakamkan pemirsa. Jadi yang 2 sudah duluan ini. Oh, ini yang kedua. Oke. Hati-hati om. Bahaya. Ini auto salah-salah rim nanti. Bahaya ini. Terakhir kalau ngerem salah terjadi panah. Oh. Oh, beneran nih Bang. Beneran nih itu kamera apa guys? Hujan pemirsa. Oh, kami di Halo pemirsa. kami di bagian belakang guys. Iya. Weh. Oke bye. Kita dari perjalanan pemirsa. Wah, nasa teman-teman dulu turun.
Apa na ba to ah? Apa na kapua? Apa na? Berapa mengira kaya? Rupanya kita sudah tiba ini guys. Oke, kita turun pemirsa. Joli na dulu. Tabe. Iya. Terus suruh namu tidak boleh. Suruh. Bagaimana? Aman Ji? Aman Jaji. Oke. Hati-hati selalu. Iya Pak. Oke, mau Jangan kemana? lupa safety Pak. Oke, jangan tripod dong. Tato rempanan nih. Woi. Tato mau rempanan. Tato mau rempanan yo. Bisa kamu sebanding apa rempanan nih. Kami kebangan itu tomate. Oke mantap. Lanjut. Oke baik. Terima petunjuk ini guys. Oke lanjut. Masih ada dua jenazah ini guys. Itu di papan situ di papan.
Wala ba ko trek kurang ngajar nih. Aku kamu ah. Putar bentar. Woi, mau kemana? Woi. Kiri ko ninalang ito bunga. Pero ano, yun o. Baliho na payung iko. Hello. Alam mo ah. Tatara ni Shiran ni yang ano ya. Kurang tenaga jo ano. Sebelah jo nalu. Pelami, boy, aduh kamu kami. Agi apa tuh si Suran pira-pira nopa? Anjing kamera Gusti. Apa maksudnya? Belum itu tuh atu.
Libay lang ang tuyo, pangindan. Vamos, tá se sembara. Kita ini basambuin na. Bagay na alam mesina. Spill di dulu masuk Spill dulu. Spill dulu masuk. Yang paling ujung siapa itu nenek Domingkus? Weh, hindi na rin yan lonan ni. Ano lito na yan? Hindi, di ulun na. Sambu itu lang. Weh, sambu. Sambu. Ni salo. Udah, weh. Lakuan eh. Ulun na dito. Iyo. Bakit na putih? Oh, sambu. Ban sambu. Lite na. Oh iyo, lo ulun na. Oh, iyo.
Utang bisa. Sambil. Bodoh. Ta, malilo. Malelo. Ano to abang po? Dato abang Ano to abang po? Ta, malilo. Ano ba? Primero melite. Silo bang. Sige. O agin. Oh, hindi to dyan may sisamba oh. Hindi, punta na. Aja ya digantung. Masih Udah maro. Sidik-sidik kadedo. Oh iya, pangari besi. Ya sido ko pangari ya, yang pentingnya di sidik. Kasih motolan. Ano pak? Kita ambil martelo apa? Simpi mo to sa bayo to Kenjo. Yan, matama di kampungnya. Kito awam sidi kering batu. Nambil tani bisa disundai ano na to le. Bisa kira na disundai itu tuak ko. Hindi, gantungan na yung jungan na. Ay, penting game po siya mo jong. Di pati. Ganto di ba ito? Hindi ana katuo. Tama tema kita do kung dali na tayo. Sabi mo. Mas ito mo. Ito sulit mo. Siapa bro kami? Kita mau pulang dulu pemirsa. Karena sudah selesai pemakaman hari ini. Weh, Kembar bagaimana? Bilang aman, Hey. bos. Halo. Halo. Bilang sudah mau. Aman, bos. Tadi, bos. Oke. Mangka mo. Mangga mo. Oke, maranding dulu. Hai, nunggu na. Maranding. Nunggu na. Oh, sudah. Tidak. Tidak marandang lagi. Malanding itu. Maranding itu. Saya capek. Bikin capek. Iya kak. Nanti disahur sama mama. Nih, Mbak Amel. Naik kami di mobil. Mbak Amel. Ini gue kasih juga. Anak-anak. Amel. Amel, Mak. Amel, turun di contoh papa udah. Oke guys, kita akhiri live kita hari ini untuk prosesi pemakaman almarhum Tumanan, almarhum Bola dan almarhumah Ida Panandi di Tanete saat dan berlepas angin pemirsa. Kita akhiri di tempat ini. Sekarang kita hari ini kita akan berjumpa kembali di acara-acara selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.